bari mu rukiko hambaga nkuru zegombora ya Hacabare abantu bagira ngo kumara imyaka myinshi batwire nibiha sento merunji kandi ngo okugihaho no baba basinduka mbwororunuka. Parliament batuyambe speaker atulindeho habo kuba twine research itwakozere twine papura nizoleka ngo Mayirungi teri munjahe bareke gitabura kandi Mayirungi tina bulemezi bwon omnyora ampaira la na manya ke jakusubura Mayirungi ntiali muto mudu amoti nimbia yakisubura yo ganta kazerwa no kuzaru so isanyo yabyere Mayirungi yanzara yanguramwe bgoye yanguramwe amata yanyiramwe byokurya nahe kana kura yansomesa bwa Mayirungi nobwo kundora hano amanya ndi Mayirungi yeni. Mu kwezi kwa gatanu mwaka ugu government kareta hicaragira mu ishengero eco kurwanisa okuguza narusho kukoresa merunji cyandi bere kirungi muno mu rukulato muno bavemo batugambire parliament bwe yabenera byawe kintu kinu bakaba balinka ha Speaker Kagamba bakiraka mu bale ba members of parliament abaruka abageza abandi bakaturuka bagaruka he to deny them quorum. I was there. No mukazi wa Butambara ubiyimukire kubaza if you are following the debate. MP wa Butambara akayimuka ku defending ikintu cyo manya sente ntiya musente ngebi kubaza ubiyimukire bamumaraho bagamba no gamba sente abana baitu bafwe Mayirungi arasisire mwana wo baleke kwata Mayirungi bakagitianisa nenzahi enzahi Mayirungi emyaka Mayirungi yigamazire na parliament emyaka Museveni yakamala hantebe ebisanje bene byakamala antebe Minister of Health nwe yakalola saha zino ngwe Mayirungi gali hamu negaita abantu bagira ngo emiringo yone yi government resereho kumara ahubwo roronuka tine kintu cyone cyarahindukireho nukwe kwirukanga bakazo mu kuhinga merunji turi nenjaye turi ne kuba ati kulira mara spirit abantu baitu bayisirwe tibyo rwa sigara ati mazima mu bintu byone ebe bali kulola baboine nga Mayirungi gaita hano nigakukuita kuita abantu kutubalaho chairman wa NRM weka yabagumisi mu Mayirungi tekoraki tekuruka abakuba abantu basomere bombekere bahererire abandi basuire habwaki nabandi nimusuwerwe habwaki. Umunyishengero Steven Kagwira yahabura hanshongeji Mayirungi abarukugirya nibongera mwenzaye bateka mu waragi hati kumalira abokuba yo waragi tokugirora undi bulo murozere nakoraki naginyi betu Mayirungi obwakuba nakora ebintu bye nogirora hatoro bakurayiha yeriso nguruze Mayirungi kiri amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.